Jauh-jauh tusa kajam-jaman na magatina na sulibat saka tutsua kajam-jaman na urja supui na kainua semas imazai tua pina sas vari-varitan na cai sangas imazai tua dusa puru katu haro akayan imazai tua dusa puru wa karan patu dusa puru katu ita karan amasanitad imazai tua dusa puru katu shiva kayan imazai tua ita karan patu shiva karan历代志上28章20节到21节，29章1节到9节。大卫王对他儿子所罗门说：“你要坚强勇敢，你现在动工，不要害怕，也不要沮丧。我所侍奉的主上帝与你同在，他不会丢弃你，他要与你同在。”直到你完成建殿的工作，祭司和利未人被派在圣殿担任职务，熟练的工匠都乐意帮助你，人民和民间领袖都听候你的命令，为建造圣殿所献的礼物。大卫王向全体会众宣告：我的儿子所罗门是上帝拣选的，但他还年轻，缺乏经验。他所要完成的工程非常艰巨，因为这不是造给人住的宫殿，而是为主上帝造的圣殿。我尽了最大的努力，为这圣殿准备材料，有金银铜铁、木材、贵重的石块、宝石、拼花的石头和无数的大理石。我除了预备这些以外，还从我个人的财产中拿出银子和金子来，因为我爱上帝的圣殿。我拿出100多公吨最好的金子和大约240公吨纯银子来装饰圣殿的墙，以及供给各工匠铸造器物的需要。现在谁乐意慷慨奉献礼物给上主呢？于是各宗族族长、各支族官长、1000人和100人的指挥官、王室财产的主管等都乐意为圣殿工程奉献礼物，有170多公吨金子，340多公吨银子，大约620公吨铜和3400公吨铁。有宝石的人都把它捐出来，放进圣殿宝库。由革顺族的利未人耶些管理，人民乐意献给上主。大家都高兴，有那么多东西奉献出来。大卫王也非常欢喜。哀求开诺什么？Satu su asina apurua kai imazai tua dusa puru katu aro kayan imazai tua dusa purua karan。你要坚强勇敢，你现在动工，不要害怕，也不要沮丧。我所侍奉的主上帝与你同在，他不会丢弃你，他要与你同在，直到你完成建殿的工作。历代志上28章20节。Tutsua kajam-jaman asini pupatarwan，同心合一，主必同在。No na maita varunga kilman tarana kijajaran tarana saselang sema tanutin. No na maita kin tuaca warung tuaca kilman tara kin jajaran tarana linakavantin nua cemas ayat tutsua kajam-jaman。从历代志上25到29章，作者陈述大卫在最后统治阶段的心思，借有3段临终吩咐，呈现他用心预备建造圣殿的工作，并将建殿的使命交接给所罗门的过程。从经文中可见，大卫深刻明白上主的伟大以及建造圣殿的重要性，因而
竭尽所能的筹备建殿所需的一切。在22章14节，大卫对所罗门说：至于建造圣殿的材料，我已经尽力了，积聚了约3400公吨金子和34000公吨银子，可做建殿之用。另外还有无数的铜和铁，我也预备了木材和石块，但你还要多加预备。大卫王深知，为主做工要面对的不仅是身体的劳动，更要在人心的软弱与邪恶中凝聚与上主同心同行的力量。所以大卫王3番2次提醒所罗门，你要坚强勇敢，你现在动工，不要害怕，也不要沮丧。我所侍奉的主上帝与你同在，他不会丢弃你，他要与你同在，直到你完成建殿的工作。大卫是如何拥有这样的确信与感动呢？我想答案就在今日的经文中。29章2到3节指出，大卫王尽了最大的努力，为这圣殿准备材料，有金银铜铁、木材、贵重的石块、宝石、冰花的石头和无数的大理石。即使已准备诸多材料，大卫仍生怕预备不足，因此他又从个人的财产中拿出银子和金子来，因为他爱上帝的圣殿。过程中，大卫也想知道谁愿意和他同心为建造圣殿而奉献，因此他大胆向全民提问：现在谁乐意慷慨奉献礼物给上帝呢？今日的经文让我们看见各宗族族长、各支族官长、1000人和100人的指挥官及王室财产的主管都乐意奉献。这些人乐意奉献，表明了他们的同心合一，让大卫感受到他不是独自一个人在为圣殿的工程奔走。因此众人彼此同心的奉献，让大家更加肯定他对所罗门说的：我所侍奉的主上帝与你们同在，他不会丢弃你，他要与你同在，直到你完成建殿的工作。大卫所体会到的感动，对今日的教会同样重要。在变化快速的宣教禾场中，牧师与长子同工，除了需要主的同在，也需要弟兄姐妹在共同的意向中同心同行。当弟兄姐妹们能与牧长同心，为主做工，主也必与众人同在，并赐福教会推展的事工。弟兄姐妹的同心合一，也会敦促牧者更坚强、更勇敢，尽力为主做工。是那样，督促大家们同心合一，主必同在。Saka ai chua sini pau pupisu le tanutin pasamara marau dai Davidi dayau tua kisamula tua kiliva ke tua ta kama itari babau tua kiliva ke tua ta kama dayau na papula tanga timaju tua zaisan na papula tanga tua pichul na papula tanga tua rina sudan nimaju tua ta'ala-alan toa marka isa susuan tayau saka tute nama polat nu nama tutsuanga jita yang ma mau mali tayau titen nameutan aurina mapasore tinte Davidi toa mana saruan toa ru izwa tsema saru kisah sedang arui papu picur arui timiak saka tuten nameutan aurina maita tavarung kiniman na maita ata sikipu sensengan tayau siangai mazai kyukai titi na marka pinatizuan titi na marka sinja tara na maita tavarung tara na maita takiniman kipu sensengan
anamasaro anapupichur nunamatazwa orina pupichura cha bokushi orina pupichura maracha sasusuan orina pupichura ichwacha kiu kai jayao manari madungwa manari matsubum manari kinarabano cha kama itari baba ayakana pasamarawa apa pupichura chanutin tu soka jaman-jaman tua mana jasini kituru orina makaitina namaita tua varong tua takineman akisamula namatazwa manarui nakisaselanga sematanujen satu suaka jaman-jaman asini pakinemen tanujen 在教会的信仰生活中，我是否经历过与弟兄姐妹同心合一、主必同在的应允？Sinaya tu soka jaman-jaman lajina na kemalu akinam ayakana pasamarau kainuli。亲爱的天父，你的同在是我最大的安慰与盼望，也是我勇气的来源。恳求上主的灵感动我，使我能积极参与教会的部分事工，与弟兄姐妹互为肢体，一起经历同心服事，与上主同在的平安喜乐。奉主耶稣基督的名祷告，阿们。Mali-mali tu soka jaman-jaman nama kaitina misila selang sumupu kilaroy tu mana sini pada kata notia sema tu soka jaman-jaman nuna maita javarong nuna maita jasi kipusen sengan tu jakinuman tara kinjajaran kino ta semas ayatwana masarutin tu izwa balu ta semas arimakai lemakab urimakai apa pupichur urimakai apa pusawan tanutin ana mata sika warung ana mata sika rekut ta si paparang jang sakamaya tuana tuata kama semas ayakana papupichur tanutin nama polat sakamali-mali para makanu izo ini kana malunga aku sinupu lamuna na panzaka tanga ama polat ayakana pasamara sakamali-mali lajina na suliva tu suwata kini adaban taja pingan